Akamalan tang probinsya, Kapampangan tamong tunay. Mekeni na sumulong ka, dakal turistang dadayot, mamasyal as na kanyaman Kapampangan, Bantukta kasalesaya. Makayawas pansit ing kultura, ampern manyamang lutong Kapampangan, as na kanyaman ing Kapampangan. Mekeni takman mo, sisigababi asan naning ng purungasan, besat talangka abe mikasweno, mirinang kapas nawang piho. Kapampangan mumunaya, tune kamong mga santi, mga tilos tamo araw, ni kalay kastilang kumpunan, as na kanyaman ing Kapampangan, Bantukta kasalesayan. Makayawas pansin ing kultura, ampoing manyamang lutong Kapampangan, as na kanyaman ing Kapampangan. Mekeni takman mo, sisigababi asan naning ng urungasan, besat talangka abe mikasweno, mirinang kapas nawang piho. As na kanyaman ing Kapampangan, Mekeni takman mo, sisigababi asan naning ng urungasan, besat talangka abe mikasweno, mirinang kapas nawang piho.